tawanan nga gayan ayat talando. Kaano nga iti planom apa nagkalay sata? Apay ador nung maun. Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwa ta amin na magastos, Ti planaok, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkasarta. Aggudwa ta manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbaga akas ta ti planom. Kano di ka magdamdaman? Marigata na ka nga agurno. No di tuyak lang Pilipinas nga agtrabaho. Saan mat nga rod adakil ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masakbayan. Tapno saan ta nga agrigat? Diyak kaya ti maipada kadagiti naasawaan dita nga arig na lawan ipakardan kadagiti anada nga po itirigat ti panagbiag. Ala, sumurot aklat ka nga rodan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam lumabalin, diyak ko makayat ti umadayo. Nagkapoy kan? Tadi ka pala nagwang. Wang ko na maon. Tinay, nadakan ton ijay. Agipaw ikka kaninanang mo iti pagpatakder tayo iti balita. Sana balita, gudwata mo iti gastaus. Sa bagay, mayat matkit ni dayta ka panunutam. No kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Wan gayam, jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. May mayat matlaan ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo iti magastos yu iti balayaw. Iso nga rod mat day ta tinapanunot ko. Iso akinayat kun at isumurot kan ka. Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamit gaya ban anak ko. Diyak mo nga gilaklakad kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay ngagkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo makisao kanilando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu anak ko. Agpakada akon Lando, inton rabiin ti flight me. Ay kay, say-sayatan maron, Trabaho ti papanamijay. Ang mga manuiso ka anak tunod da ka jayain. Anya mo day tangay bagbagamon. Iso nga rod anagabrodak, tapno makay patakder tayo ti balay ta. Nasayata nga ron nukusta. Tayta kumati ka na yun na panunuta, no da kan to jayain. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali. Sika nga ron, ti kinatulag ka. Alang nga biro ka manan iti sabali akatulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabannog ti tao. Kat anusan ta Sana bali tadakkel ti sweldo. No sa din, no laditan ti pangibabaunan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga agawin. Sa bagay mo't kit di Kat, kumusta ngay? Narugyanan anay patakder ti balayo? Wen kano, rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rud No makapagkasar kayon kanilan daw. Agsubli ka kadipay dito abroad? Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito Agawid akton. Kahit anyangay nanang, sanak ba't lang nga nalugi? Kitaan nyo tama nga no sasauran nakmatan nilan daw. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami agimatang iti materyales. Ken dua kami anak isaw iti karpintero amang trabaho iti balayo. Nasayat met nga rod no kasta nanang. Agi paw itak pa iti paggatang yo iti baka ken kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to.
Tadyak kayatan ti agsubli dito eh. Nay kat, adakan ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwan tatang. Kahit kano ngay kanaw ti panagawid na may. Into malpas ti kontrata na Kahit agkalay sa kayong taon. Kaya una tatang. Awan to ti problema may ta damo balay may. Maya mangagpaisaw ti napanunot jaw. Ti agipatak dari ti balayaw. Siya lang tinagpanunaw. Ay kastaya. Gawa mo tatang. Karumbang lang ang agudwa kami amin itigas taos. Kahit naimbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siya tinangasawa iti day dinadang mao. Ay, siya amin tinaggastaos. Agbirok pa'y ka iti dadakal na iti sabong Idi day ta Sa nga uso rata sabong itang. Nalpasan ti balay dalando kon Ria, abalayan. Ay wen nga raw abalayan. Ti isa sang putla ang ni Rhea ti maururay. Imbag di atay manugo ti anak mo nga agudwada iti amin na magastaos. Nuwen tapara lang kadakwada dayta. Naimbag ka nilan daw. Tauray saanan nga agabroad, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, uway na balayan. Kaya naimpod ti anak kaw. Saan agasta daor? Ay kasta abalayan. Day nakuripo, day dyan nga anak kaw. Ay isugaya maang nga daornong na abalayan. Excited akong nga gawid, Jubel. Mailiwakon ka ni nanang kanitikayan ayat ko. Uray sakmut Ay kailiw kon ti pamilyak. Sana kung agsublay. Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray syakmat. Ay, makaina na tamatlangan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Ay, wen nga rod Anya ngay. Magustuhan mo iladhata balay ta. Ay, wen nagbanugan ta day tabalay. Iso ang magustok nga ron. Ay kakasano ngay. Tulagan ta ti kasartan. Wen uray simple lang nga kasar. Ta saan tan nga gastos iti dakkel. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Win Dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Kin dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rudan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo anak. Sa pala kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kat sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adasaan nyo apag kinawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wala nang. Katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Imbag man ta nakaumay ka, Jubel. Aywan, isugayam ti asawa ni Lando. Ay, Lando. Iso ti kadwak idi ija abroad. Ay kastaya. Ay maragsa ka nakamakamamukeng ka Jubail. Ay, kasta akmot Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na. Nakaragagsak ti umuna arabiita kasagasawa. Uray syakmat, Lando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Wala. Nang runa ke agpadaan nagrigatan taday ti abalay. Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot ta kas agasawa. No saan ka nga garamit iti parikot ta? Awan ati agbalin na parikap. Uray si kamat Nawadwad mo basi tinapasadak ita Ado nga minti pasahiraos. Kin nagsasarunot ti arkilak. Ay kat nasayaat manungay mati na pasadaam lakay. Ay, para kanya la dayay na. Ikabil ko pala dito'y money bag kao. Aywan, naibos gaya man ti pang kusina tayo, Lando. Ay kain kanto gumata nga bagay. Si kated dawayana. Iso nga nusam tagpalingkay. Malatain naman nagsawal. Nang duda kong kahit. Apay nga tangay. Di mat itad kanyak nilan do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na jeep.
Syakmat nga ron tiya gastos iti amin nakasapulan dito'y balay. Ay, imbaglakit din tada urnong ko. Kan ado ti taraken ko ababoy, baka, kas kadakalding. Ay na, talaga ako ripot mo't ti asawa. Oy, Jubel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay, aklang mat. Imbag mat na sabat ka. Ay na, awisan ka inton ang kalay sa aak. Talaga? Agkasarkan? Wan. Apay, saan ka di anak kapapate? Ah, ay, nakapatakder kayo kadimatan ni ti balayo? Wan, friend. Kat, nagudwan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay saan? Naglaingan ngay. Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan, adabalay nan, friend. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Syakot, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak lang mat ate ada mabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kit di ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapo ko. Ay, idandan ko pailaang to'y kama. Ha? Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Ni, anya ngay dahi ti kasla na balkot iti lupot. Kita man, na, alkansya dahi to'y Ay, lukatakman dahi to'y. Apay pinakibiyang metelkan siya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanya akwarta. Siyak mat amin ti aggasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayim ko, taiso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda, gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanyak Saan nakas na? Basta mo ilatatakawa mo ti karga telkan siya. No adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay nga mga imoy. Siya tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Katun ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo tapno da kwarta. Hala, yag mo titinakaw mo karga telkan siya. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Awang ka babayin mo. Urnong ko dayay. Isublim no kaya mo nasaya ka kanyanay. Awanan ko naklang arudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano dandan ni 100 kiamin dayay. Nagastos mo amain. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang kay tibaka. Uwan paray. Apay, adlalakom. Huwag ko ma. Ala, umay kunto kitaan paray. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Ada di tarubaya niyaw. Impagugkaw. Anya? Sige. Kitain taman nga ron. Tanwag kinaawatan ta iti presyaw. Gata nga kaon. Apay ngay nanang, awan matan dya may sa abakak. Anya baka? Tay kadakilan abakak, nanang. Eh, kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangyapanan na ngay? Ay, hijak mat dinamagan Kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak amo nga inukod na. Ay, kahit mapan mo damagan iti asawam Sa dino tinangyapan am iti bakak. Kuna ni nanang nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo ti rupa man ang ilako. Kano saan mo nagbambanugan day dya abaka? Nakwits ta na. Inalam ti karga ti alkansyak. Di mo man nagbanugan. Ay na, awan sir bim nga asawa. Imot ka. Agsinatan. Kaya wala. Tangay si kamot ti mga yat na mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati nagastos ko iti daytoy abalay. Awang kwarta ka may tagkaw. Anya? Apay tawan na luto amakan. Katagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, agkanya-kanyatan. Awan pinakibiyangan nun, landaw. Anya? No saan ka makaanos? Sika ti pumanaw dito'y balay.
Di nak mapapanaw ditoy, tadagastos ko ditoy. Naggudwan ta ti gastos ditoy. Wala. No ko na mga wampin na kibiyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo anak ki asawa. Imbaglakit din Tasa nakasta tinaki asawaak. Saan na abibiyangan ti sweldok? Iso amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya, imbag ka pa'y. Siyak nga'y, awan pulos itod na, sapul na. Di mo pa'y lasinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na itod tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid itinagastos na ijay balayo, tapapanawang mo. Nawan mga kwarta nga itod ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Hapi nga, di ka naglaba. Awan may sukon. Na, naglaing kan. Sanayang ag kanya-kanyatan. Laba am tibadom, talaba mo tibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwan total makasarili ka mo laang. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti parulutaw. Para laba iti kawaskaw. Iyawi ko to yun Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pamangan Aileen. Tapno da magkasango ka mangan. Ay wala manong. Day talagayam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kuwamot. Apa ya? Kamangan no mabali na nga agaharam kang ka. Mga manod asawam. Kandangam di ka magkinaawatan. Iswa nagsina kamay. Ay, kastaya. Kuwain, intang rob mga anay. Mabibisi na kon. Ay, nanabasugak unay. Talaga na imas tiluto da dito'y apanganan. Kanayon ka kadiamangan dito, manong. Kuwain, manipod di na ilutuan ti asawa. Dito ya kunruar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga kinawatan? Ano, saan nakapayin nga ilutuan? Huwag nga rod ading kaw. Ay, tala. Iyag mong tibayad tikinan mo, tagbayad tan. Anya di ko na, manong. Kunak, tibayad tikinan mo, ta mapana agbayad ay. Na, sika nangawis kanyak ngo may mangan. Ita pagbayadan nak. Karumbang lang takinan mo nga rod. Apay, sakit agbayad ay. Na, no di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamukang agbayad. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak mo lang. Imbagam kumakikibigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay tilibre. Pa! Aglamin ang matay. Ay, aguray-gura matay. Sa dino ngay tinapanan ni Ria. Ay na, nagriga magayam tagmay-may sa niyam. Sabay maulawa mo na tumadarag. Ay nasabay lang ko mata sumang po ni Rian. Ay. Sa dino naggapuam ngay. Ti boyfriend ko Anya, apa yung da boyfriend mo? Kat adamat JF mon saan? Eh, saan ko pa yung may girlfriend ni Aileen? Ni mararmam. Wine. Oh, matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan saan ka de? Ay, pangasim. Tapag saritaan da ko may tinasaya ati amain. Saan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak lando? Ay, kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta, urnosan ta ti aming kadata. Apay anak kaida ka di takat imalaldawan? Aguri-gura nga rod. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulawa ka bumangaon. Ang mga numabalin nga igatangan nakitiagas ka. At iti paggatang mau. Ang mga numabalin nga ilutuan nakiti kanag. At iti paggatang mo na 500. Bagim data suklinan. Nukasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, di nagmayat lang daw. Itatanay baga na ka.
Hagsarita ta ko may tinasayatri ya. Inyat pagsaritaan ta. Sinaam ko man ti bagbaga maboyfriend maw. Awan boyfriend ko. Kung kunakla ang dayjay. Ada nga min na idanon kanyak. Nga da ka no babae akadwa manakan iti restaurant. Awan da dya babae. Awan lata ti makartap kang kabakait. Diya kahit amapukaw ko ti kaskeng ka. Ay, uwan ngam di mo mataramidan ti pagrebeng ang kas asawak. Ay pa, manipot ita. Itad ko amin na magedakaw. Makamu ka na mangi budget mo na mangi dulain. Basta saan tangagsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlando. Kat agyaman ata nakapanunot ka matlaengan. Nagginawatan kami nga ro di ti asawa kat naurnos mi manan ti bagbagimi. Di nakmatan inimutan ti asawak kat itaadan anak mi. Kataging gayta, ipapainan ti pagrebengan na kasasawa ka na ti anak mi. Banaga pakaragsakak launay. Alakastan ti pagayam mo, Rhea. Please like, share, and subscribe.